Jawab tu sa kajaman na makaitin na sulibat. Saka tu sa kajaman orja supina kainwa samas imazai tua Yeremia a sulatan. Imazai tua lima kayan imazai tua dosa purwa karam patu tiura puru katu ita karam. 耶利米书5章20节到30节，上帝警告他的子民，上主说，要通告雅各的后代，向犹大人民宣布：你们这些愚蠢无知的人啊，要留心的，你们有眼睛却不能看，有耳朵却不能听。我上主问你们：你们为什么不敬畏我？在我面前为什么不战战兢兢？我安置沙滩做海洋的界限，大洋不能越过这界限，海水汹涌也不能穿越，浪涛推翻翻腾也不能突破。但是你们这些人又顽固又悖逆，你们背叛我，离弃了我。虽然我按时赐给你们春霖秋雨，让你们年年丰收，你们却从来不敬畏我。你们的罪行是风雨失调，你们的罪过使你们不得收获。邪恶的人住在我子民当中，他们设圈套陷害人，好像捕鸟的人张开罗网。他们的家堆满了赃物，好像猎人的笼子装满了猎物，所以他们有钱有势，肥胖红润，他们穷凶极恶，不替无依的孤儿伸冤，不替无助的穷人主持公道。因此我上主要为这些事惩罚他们，我要报复这样的国家。在这国土上竟然发生这样可怕令人惊骇的事。先知只会撒谎，祭司专为自己争权夺利，我的子民竟不反对。惩罚的日子到，他们要怎么办呢？就看了怎么Satu tu asina apura kahima zaitwa rusa puru kato sepatya karam。虽然我按时赐给你们春霖秋雨，让你们年年丰收，你们却从来不敬畏我。耶利米书5章24节。督促大家们心里不把大湾敬畏上帝，把阿来多加卡马兹马斯。近年来，登山健行开始在台湾流行，人们喜欢结伴进入山林，远离喧嚣，享受大自然的静谧。此外，壮阔的美景更能让人心情畅快，暂时忘却尘世间的烦忧，达到放松与休息的效果。对基督教文学家鲁易斯而言，大自然不仅是供人休憩的场域，更是体会上帝伟大与荣耀的媒介，进而使人产生敬畏之情。他在《4种爱》一书中提到，大自然从未教导我有一位荣耀而威严的神，我必须经由其他途径学习这件事。但是大自然却告诉我什么叫荣耀。除了大自然，我不知道还有什么地方能教导我这件事。倘若我从未看过寒少的峡谷，难以靠近的断崖，我永远不会了解敬畏神。对我来说，敬畏是意味着一种战战兢兢求取庇护的努力。耶利米书第5章同样提到，上帝的全能与作为往往借由大自然来彰显。在22节，上帝说：
我安置沙滩做海洋的界限，大洋不能越过这界限，海水汹涌也不能穿越，浪涛翻腾也不能突破。在24节，上帝说：虽然我按时赐给你们春林秋雨，让你们年年丰收，你们却从来不敬畏我。即便上帝的全能如此强大，人们仍无视一切，假装没有上帝的存在。他们除了将属世的富足视为理所当然，更选择邪恶的道路。他们不为受苦者伸冤，反而设置网线害人，甚至神职人员都以传假神谕为职责，而人们竟都表示欢迎。种种迹象都显示，耶利米传讲信息的对象是一整个不敬畏上帝的世代。关于敬畏，箴言9章10节这样说：敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。之所以要敬畏上帝，并不是上帝喜爱处于尊贵的位置接受众人崇拜。从旧约圣经的描述，是因为上帝实在极其伟大，超越了人的想象。因此当人实际见到上帝时，自然的反应就是心存敬畏。例如，摩西在焚而不回的荆棘中遇见上帝，他的第一个反应是惧怕，接着将脸蒙住。又如以赛亚遇见上帝时，他的直接反应是：祸哉，我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，住在嘴唇不洁的民中。又因我亲眼看见大君王，万军之耶和华。以赛亚书6章5节。因此，与其说敬畏上帝应该遵循的教条，不如说是人们遇见上帝时的共同经验，也是人们在寻求信仰实践时所抱持的合宜态度。敬畏上帝的生命，不仅显示出一个人对上帝具备真正的认识，也将改变一个人的生活方式，让人可以活在上帝的旨意中，并得着他的喜悦。爱求mamana sini palarai tu tswaka jaman-jaman tije nama polat inati jinota semas akana naman mga inati apeno latenotia kama semataya sika na kwenu katina semanga sa paalai a markut tuaca kama semas no ini katina kemelang paalai bekangatina a kipasavida kiparain tuaca varung tuaca kineman a kiparain tuaca salingan pai aichua na paalai tuaca kama semataya cara izua a jasika mangwa tayo cara na satse aletin cara na tinia katin lina kebetin wata sematayo sakanu ikatina kemelang apa alai tua semas nu ini katina kemelang markut tuaca sematayo neka ngata nuruta sivaran neka ngata nuta kipaparangan ayat tua seman neka ating tuaca semas sika tije nama polat atiso natiakan ako medanga nako nikatina kemelang tu izo hata kama semas maya semavuta maya semaneka aichwa akina kemdan nikacawan na inati nuata kama semas tije nekangata nuta sivaran ayatwa semas manaroi varaina penulat timadu manana amati tanutin manana papunasi tanutin sakana kuya marim na kuya vekanga kiparain tua su pitsur tua su kiniman
tua sumangwaan sa seman kaanga inyang kapaalay tua ca kama cemas saka ai cho titen nuna paalay tin tua ca kama cemas yau ai cho ca kini kat sawan mapasu tu na kemelangitin na kemelantin tu izwa ba lalu ta cemas na kijajaran itin tinia ketin ta cemas aurina makana mau malai cho ta sipasunan nu ta kemelantin tu ta kama cemas auri izwa mabana kasizwan tu mana ta pisul izwa ta kasizwan tu ta kipaparangan ayat tu nama sarutin na paalatin tu ta kama cemas satu处安息你把给你们那么讲真，上帝如何令我感到敬畏？上帝如何令我感到敬畏？现在呀，都说个zaman orang caki galui nak kinum kina naga malu kinum ayah kena apa semarau kainuli。伟大的上帝，愿你彰显自己，使我认识你的荣美与奇妙。也求你帮助我能活出对你真实的敬畏，奉主的名求，阿们。Mali tu soka jaman na makaitina misila selang asumupu kilaruai tu mana sini paja kata tu soka jaman laca pina ene saja kilaruai saja pasunina ngata lumungwa tu soka jaman arusi papa picur arusi papa selungwa tanutin toja kini katsawananga ayakana pasmarau apa pupicu ratisu natiakem saparama kenu ijwa ikana malungwa asinupuan lamuna paza katanga sanusupuina muma lakilaroi ayakana pasmarau saka mali laritinana sudiva tutswaja kini adawan taja ping an